Ile suafa malo le tātou li wha o le Jesu Kirisi o toi whaatalofa ma toi whaafelo ia tu malenganga whaaloalo. Ile malei fo mai le tunu I whanunga le lei tātou lia mai fo ile nei aso fau. Ia o le aso tolu se fulu nei o le masina o yuni o le aso muli fo ile nei o le nei masina. Whaatalofa atua I malo le Rauparaha Samoa o le tautua le nei al sifonga le lau muai Wellingtone ua toi amatalia fo ilana tautua le nei aso. Talofa lava. Si mai le whaafonga le tātou sauninga lotu na saunia lea ele sunga ele toina Reverend lau ina lau yang e ka le sia whaapoptonga Yesu I Samoa mātuno I whafo I Wellingtone I usimaia le whaafonga. Ya o te whaatala whaatpo I le nei tae au po I le lopa o le antua a malole ne kolau manuia le nei fo yaso po a tātou au lia o te lopa atuai ma whaatala whaatuai le pa ia maualunga o le au whaaponga ya o le tātou tauni ngā loto masani po I le nei tātou te usua iai I le tae au ma lea tae au avele tātou whaamua I le antua I le neko yaso. Ia, o la tātou sauni atu le sauninga. Le suaka mamalu le atua le mā le alo ma le nganga pa ia. O loo o le langi ma mea uma o tumu ai o a Yehova ia. O le atu lau ma e o nonofo ai. Awa o ia lava na whaavaina le I lunga o le sami. Ma whaamawai I lunga o vai tape. O ai se alua ai le maungo Yehova. O ai se tu mau I lona apio anga pa ia. O le ua iai lima mama ma le loto mama. O le ua le nau lona loto I le mea whaatau waa. A ua le tauto ma ua le tauto pa ole. Na te maua le manuia mai a Yehova. Ma le amio tonu mai le antua o lona paotanga. Se tātou tālo. Le atua pa iae, e pa ia lava lawa io. O lava o le mana ma le malosi o malava. O lava lo mato watua o iai lo mato wola ma lo mato malosi. Awa a noa malawa io e whano lava I mato. Wa la whailo nuu ile nei tae o lava o lo pa ponga mai po pe lava o iai mātou te tāpua I pātasi atu I lau fio ile nei tae au. Mātou tālo ma le whanau na watu le li ia fio mai alo wanganga pa ia. Pātou tumuina I mātou umalava. Au mātou o tāpua iatu iate oi le nganga ma le whamau. O sua papele lava o Yesu o mātou te tālo atuai. Amen. O la tātou I atu I le atua I sona viinga. Alofa muti muti
Le tuspaia mo tanto tusfajau mai le efeso a lona mata upu tolu pa upu sful malpa pa ngata mai pa upu sful malvalu tanto tusfajau le efeso tusia paulo efeso mata upu tolu pa upu sful malpa ya pa ngata mai pa upu sful malvalu pa ko mai le pe pa ia no tanto ali o le mea lea na outo tuliai i le tamā o lo tātou alii o Iesu Keriso. O ia ua whaingoa i nai a le ainga uma o i le lalolangi a toa ma le langi. Ina ia poa ina ia je outou e tusa ma le whaulai o lona vi inga. Ia whamalo sia outou i le mana e lona lava nganga i le tangata i totonu. Ia nofo mau Keriso yo outou loto i le wha tuatua ina ia mauaa outou. Ma ia whaavaeina i le alofa tou te mawhaiai o na iloa le leie outou atoa ma le aupa ia uma. O le winga o le lautele, ma le umi, ma le loloto, ma le mawalunga. Ia whaamania mai le tua ma whaamala malama mai lo na nganga pa ia e ala le tātou whaitau ma whaalongo i lana apionga pa ia. Ma ia tū mawatu i ante ia lo na lava vi inga nei se ia o le whaavavau lava. O le tātou, o le manatu mo i tātou le nei tai au. Ia maua lunga lo soi fua whaale nganga. Ia maua lunga lo soi fua whaale nganga. Ia o le vaenga lava lea male mata upulea. O le finau o le apostolo Paulo. Ile ina ia whaapa ia ina i tātou uma. Ma ia maua le soi fua pale nganga. O le fua tautala ina ia maua lunga lo soi fua pale nganga. Ile nei fo yaso. Ya, whamaile apostolo. Ona o lea mea, o ngā ua Paulo, o le ua nono atia, ona o Keriso Yesu. Ona o outou o nu ese, ua le ngata ya Efeso, a o i tātou foi. O lona winga, o i tātou uma e whātatau ia i le tusi le apostolo, ina ia maua lunga lo soi ua pale nganga, a wae tele fo i whaamanuianga, e maua mai ai lo soi ua pale nganga. Ia nofo mau Keriso yo o tau loto i le wha atua ina ia mauaa o tau ma whawaeina i le alofa. Ina ia tātou i loa, ma tātou maua, ma ato atoa, lo tātou ati nae whaale Kerisiano, ia maua le alofa, a wā o le whawae lea o tele o me uma, o le alofa o Keriso, o le alofa o le tua mo i tātou, ina ia tātou wālo lo fatu i nisi o lo pia maua le sosani. Whaile apostolo, o le mea lea, o te to o turiai i le tamā o lo tātou a lii o Iesu Keriso.
na nau o lona nau ta inga ia whaamanuia ina e tātou uma e ala le tala le lei ia ke riso Yesu. Mai o le mea lea o te to'o turi ai i le ta maa lo tātou a lii o Yesu ke riso. Amu ia i tātou sa iai seisi, sa iai se tangata pa ia e to'a tuli i le antua mo i tātou. Ia ai se a tātou te le to'o turi ai i le antua i le neifo iaso, ma le neifo i tae au. Mai le e fesom tau mo whai upo tolu ia wha te teia le atua o lota o le tamaa lota atou a lii o Yesu ke riso o le ua wha manuia mai ia i tātou i mea umalava e manuia hai i la le nganga o le ale winga o le nganga e mapua ma whaavai nai tātou ina ia ngā solo mai mo i tātou lana wha manuianga e manuiai le tino ia wha pe poi i le nganga. Pa mai le whai upa suman ma o ia ua whaingoa ai le ainga uma o i le langi a toa ma le lalo langi e le aise tangata e alu e le aisona ainga ia ke riso Yesu. Do tele o tangata le lalo langi nei ua e le ini whaiu. E le ini ngoni ainga, e le lopo fea o mai ai, po fea na whanau mai ai, ona o le lalolangi. Ai pa mai, ia le apostolo, o ia ua whaingoa ina ai, le ainga uma o i le langi, a toa ma le lalolangi, o lona winga, o le e ia ke riso, po o Yesu ke riso wa pia mai, ina ia maua e tātou uma, le whaai ue tasi o Yesu ke riso o le au ke risiano tātou uma e le ai seisi i le lalolangi e le ai sona ainga e le po i seisi i le langi e le ai sona ainga aisea a wa pio mai Yesu ke riso ia wha mautuina tangata uma ina ia iai o lātou ainga o Yesu o lo tātou ainga ia o le alofa, o le winga alofa lea mo i tātou o le ia, mai whai upo e spulu ma le ono ina ia foa ina ia te outou e tusa ma le whau lai o lona vi inga ia whaamalo sia outou i le mana e lona lava nganga i le tangata i to tonu ia i tātou ia o le winga mo i tātou ea e ta tau ona tātou maua ke riso e tau ona tātou hainga i le lii o Yesu awai ngā lue le nganga o le Yesu i to tonu ia te i tātou ina ia whapena o na tātou wolai ma manu iai awa o le manuia lea mo tangata uma ina ia pau la iai lona vi inga ina ia tātou mau ai le whaamalo sia ai o tātou tangata i le mana o lo tātou a lii o Yesu ia whaavaina ai i tātou i lona lopa tātou te i loa ai le winga o mea uma tātou te whai a whai tātou te le ia ke riso Yesu ia e whape nā po i tātou le maua le loa o isi mea e ta tau o na tātou loa alewa tau mai le apostolo i le neita au ia whaavaina i le alofa e mawhaiai i tātou o na ato toa whaatasi ma le aupa ia tātou te loa i le winga o le lautele o le umi o le loloto o le maua lunga o mea uma o lo o iai le lalolangi le nei. Ai se ala tātou te nonopo ai ma le lei loa a ua tatau o na tātou i loa. Ia nofo mau ke riso yo o tau loto i le wha atua ina ia mau waa o tau. I o le wha atua e pei o na tau o inai tātou o le whai o le e ta talaina
le fai to o le fai to te talaina le fai to o tātou nganga e talia a Yesu e le ngata ina ia tātou loa ai mau ai le mafutanga mawhana malo tātou ali ia tūma wai i tātou i le ola nei mai whai upu e te fulu ma le valu ia whaavahina lava i tātou i le alofa awaia awa o le alofo ke riso mo i tātou ia tafe atu isi o la o fia maua le alofo Yesu. Le nei tai au tātou te tau watu le alofo le li i mo i tātou a whai ua manuia i tātou umai le alofo ia manuia ai foi manai o tātou uso o wō mahainga mai se o whanau ia ma le tala le lei o lo tātou o ngā lulue ai ia i loa le alofa o ke riso ua sili ese e le mai loa e se tasi ia whaatutumuina o tau le tumu umalava o le atua o le alofa leo ke riso e whaatutumuina ai tātou uma e loa ai foi o i tātou lava ia o lo ono nofo i le alofa o le atua ia so uma o lo tātou ola o le mea lea o te to o tuli ai i le tamā o lo tātou wa li'i o Yesu Kiriso. O le mea lea na to o tuli ai paulo yaso uma ina ia manuia tātou uma o e tātou te o mai whātasi pe o na tātou iai po i le ne yaso tātou te o atu i ona luma ina ia tātou mau o le manuia o le manuia o le mafuta whaatasi maro tātou wali. E le ngata ia e feso po o le nuu o le antua a o tātou po i o nuu ese ia whaape na o na o mai iai. Le alofo ke riso yaso uma ia le au noa e o le whaavavau. Ia mai le whai upu e lua se fulu o le tātou le neile soni. Ia te ia o le na te mawhaia o na whai o mea uma e whaasili lava mea tātou te ole atu wai ma mawhau iai e tusa ma le mana o lo tātou atua ia ma ngā luenga i to tonu ia te i tātou o le ale winga o ia mea o lo o iai le atua o lo o iai Yesu Keriso e tātou te o iai e na te mawhaia o na whaatino o mea uma tātou te mana na o ai o mea tātou te ole atu ai o mea tātou te mawhau iai a mai e mawhai o na whaia e tusa malona mana o na whaia lea o ia ngā luenga i to tonu ia te i tātou e whaai loa i tātou o mea o lo o tātou o pongi sai na ia tātou whanau po o ngā luenga po o whea lava o e o whaangasa ngasea o e o wha anoa o lo o iai e tu ke riso o lo o iai le mana e mawhai o na ngā lue i to tonu ia te i tātou ina ia tātou i loa nei mea uma o le vi inga mai ia whai upu e luas formatasi ia te ia le vi inga i le ekalesia o na o ke riso Yesu ia iau ngā tūpulanga uma e whaavavau lava o lalo na winga ia tū maule vi inga o le tua ia te i tātou awa a whaie le ia te i tātou le whātua tua i le mawhai fōi o na tātou vivi iatu i le tua awai ese le me tātou te a ngai iai ai tātou te le tala le whai totoa o le whātua tua nate ta talaina le whai totoa e a fio mai ai Yesu i lau loto i le aso le nei e whaai loa ia te oe mea umalava pei o nā o mai ai lana fionga mo i tātou Yesoi fua ona o Yesu a tātou talo le atua lo mātou ta māpa ia o le e o le mana ma le malosi o malava e te whaai loa mai ia i mātou o mea le lei uma whaapetai lo walofa ma lo wanga le lei tai ai le soi fua ma le
fol mo macho wola ile nei tai au fo pole nei fo ia so fo o e lava o fa ponga mai nai a inga po nai fa nau ele o i loa le nei savning ia fa pena ona pa manu ia tu ia la so famlia si ponga le lo mua ia e tala ina ai lona pina ngalo la to umo ngalu lu ia ia la famlia ngata ma famlia po nai ma to jina ma tama ma tina ma tutua ia ia lo lofa ia mau ai la to le file mu ma le ma fa na fana le ne yaso ia alofa ngia foi ia le mafutanga nei o hai lava o lo o i mafuta mai ia iai lau whaamnianga alofa ngia e o ngase so se tu ai ngase le li e mātou de tatalo a wā o lo lava suafa pa ia e malolo ai mai uma ia iai lau pa malolonga i o lato mai uma i e o wha anonoa pa ma pana i loto ua nuti mo moia alofa ngia i lato ia awa o lava i lava na e a o mai mo i mātou ia e iai lo wanganga i ngalue i jo tonu ia i mātou ia alofa ngia e o i lepto ese ia wha manuia ia i lato awa o lo mana i ngalue i jo tonu o le tangata e loa ai masila piai mea le lei uma e te saunia whamnuia le malo Samoa mai se po il malo New Zealand nei ia tanga luenga ese le malo ia po pe lava ngalu lue ai o pisinisi po pe lava company la to uma lo wa i ngaluenga le nei aso ia i lo famalo wanga le lei ma to talo le li e manuia mai ma to ia te ina lava i mātou e lo nganga i ngā luenga o lo mātou o ngā lue ai i le au whai ngā luenga ia ai mai se poi o a inga uma mātou talo ia lofa mai le ne yaso pa mnu ia mai mātou uma lava au a mātou te pia manu ia lava ia te oe ia whalau tele o mātou ele ia iailo wa lofa ma lo au i o mātou lunga i le ne yaso ia fa mau lava ma ave ese mala ma pupua ngā o whainga tā o wha lave o mai ma wha mai o taua ma misa ia wha mau lava ma i mātou a ia tātou mau whatasi pēr ma lau o pio ia so uma o lo mātou ola o na ole suafa pelo ia sua mātou te tālo atuai tu mau mailo manuia ma lo file mu le atua le mā le atua le alo ma le atua le nganga pa ia nei maso uma se ia o le whaavavau lava amen o le nā ua whaafonga tātua tino ui le sauringa lotu o le nei tai au mo le tuaidanga whaataitele sunga toina Reverend Lau Ilo Lau Yang e kalesia whapoptonga Yesu i Samoa mātunu i whafoi Wellington ia mo le tāpenei no le tātou sauringa lotu whaafitai ia alu mo le mana fo le upu le nei aso ia o le a whenga ia fo le tātou atinu i ngā luenga mwhaiwalo filima ia o le a whenga iai ia fo i pele tua lo malosi la le tino sili la le nganga ia awale ngā luenga mo le malawina ngā luenga le tua whaamonia tele lava le tua ia ili nei aso ia meise langa ia tu le whaiunga le vai aso ia malona sāpati o lo ulumunai o le awaluas fulona minute o te ainei le tu lai fitu o le si ufonga le nei o le laumua i Wellington. Good morning talo falava. Amen.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. O le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua, i le aso foraile, i le fitu i le taia, ata o le taia. Good morning, kia ora, malo le soifua manuia, tālo for tātou wa tunu pele Samoa, malo lava le soifua lau le lei, malo le for lau, io le wa tātou iai le whai unga le nei fo i masina le aso tolu se fulu nei, o le masina o iuni lua fe lua se fulu ma le tolu, le tautua le nei o le siufonga le lau mua i Wellingtone, ma le tātou pol kalame o le ato le tai au, malo lava le usu i ngā luenga, a tālo whātu foi,
Fela fo se vai ngalo lani na wa mafuta mai ele nei tai mo le tai au. Ya malo le mai mo mai tau tu nei le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le si fonga la mo Wellington ma le tato proclame le ata le tai au ya. Talova foi malo la vale usu. Malo. Atalo fatu ya te oile usu tasi fa ftai le mo volta malosi. Mo tonu voyolo mo so fo le le teno. Ya o ha mai le tai au. Ya. Fai asi malo lo tai au ya fa ftai le tua. Ya ole o tato tini tau nu fo i le fai ngol nei masina. Sa ole. Le aso muli nei. Sa ole le ya. Fa malo ale fo la mo le tato tunu. O si vai ngale na pa u tu ta por kala men na. Tu so na fi le so furu ivo yuni. Na to ye le tolus futasi tau sanga talu fa vai na si fo ngol no mo. Talu na lista la ina fa tu la fo no ni sila. Ya nei la so tolus e fulu o le masina o yuni. Ya o leo le ata tala ele fa mo mo ya tatu liti o le si fo ile la sanga po le si step o le tatu tu. Ya mele mo mo ya vi inga mo fa ta ile tu ama lo fo tatu o tapu wa i mo mo le tunu o pa anga si fo ngalo mo. O le so le tala le tatu apio ngan sa mo. Ma sa nel fa lo lo ma tu le upulo le app. Ya o le application. Ya le la fa sa mo tatu le app. E lo tato lo la nga api fa mo mai me u mana ya o fa mo foi me lai vai nga tu tono le technology ya o te tonu ya o le nga mo fa na mo le tu puai tato ngana ya o le la ile swingal por kala me sta si mal fa fonga mai mo le tu ya pe o le stain por afoliva por la ta ile se fulu la mata sa wi fa sa longa mai le lo le hole te Rauparaha Arena por lu le fa yel fa mo ya e umita tu al dias ya tu masai lava umale lima ya e pe ona ta o tu foi ya o le telefone te mo ta tu o le yaso ya le la fa sala sa o mai le lo le arena pe ona silfia sa le ya vele ya fa malo fa fta ya tu ile tu ya tu ya no e te festa tu fa fe lo i tasi ya fa talo fa tu ta tu le ta ya fo ya o tu pa ia mo tu sa le ale o ye si ma fa mtalanga ya o pa ia o sa moe mai ale va o le fa va ai fa talo fa tu mo le nga fa alo ile pa ia maulunga ta tu tunu ya ile suai o sunga i fa fengainga o faila unga le tala le lei i so se fa fa taulanga ya malo le talo malo fo le folau malo fo le tapuai ya mo le talo sanga fo i le ngata i le tatu tunu la tele ya me si o tatu tunu i Samoa fa talo fo i na yo tatu tu ama tu asina sina le tunu ya wa mata foi ona po foi fala ni yaso ya ma ta po ia foi le ya tu fa na nga luenga ma o ngol ni foi yaso e le ngata ina ma tu asina sina lo mafuta mai i lunga le tatu wala le tasi ono te si ma le tasi fa mo ya i tonu mo ta malawa le nei ta ya malulu ya fa pe foi ona fa ta lo fa tu ina yo tatu tu a o ma tu o lo fa fonga mai tonu fa le tangata ma tu ya mai se foi la to lo ngalu ai fa talo foi ya iso se sila foi po na ma tu foi o lo fa fonga mai so se mo tanga se ngase lava ya fa talo fa tu po kala mele ata le tayao ali si fonga le mo i Wellington ya tatu ma futa le yaso ya pe on fa ilo atu tele lo fo tatu po kala mele yaso ya le fa sala sa o mai le lo le arena i poridua ya le lo le tunu la to foi wanga ya tu ngalu ngole le tayao fa mo le tatu sa ngale mulu ngala wala ya mfa malo at foi at ona sa e ngalu le pona po ya ole fa solo tato proclame ya la vatu sino pesele ya ona pa solo to ile tato tu ni ta ya good morning ta lo falava
Matalo vatu mano so ifo se melfa fonga tata utala o le tau mo le tai au. O le so e fōringa mai e wha malu le tau le aso le nei. O le aso a tai au e au oa e a paolo o le aso sa e wha malu fōi. E a matau paolo. Ia o le aso ngafua so lulua stofi o le vaso fōu o le a fōi mai winga langi le lei o le tau e manatua. E fisuisu ia i lava le tau o valo anga lava ia i tutono lusu fai tu la e toi sui fōi. O le aso whawile le vaso fōu e wha malu ma vai ai nei timu. O le malu o le aso le fitu o lona mawhanawhana se furu ma le tolu. Wha malo i la tolu o e whangota. Ia manuia tele lau whaiva le aso e manatua lau fōi lau saonga le mu. Wha mua ia o le tala o le tai mo la tau e o e whangota le aso. Whio i e tala le tai. Ia lea. Wellington e lea na sua le tai le afo le tasi ne le tai au. Pe le tai le afo le fitu le tai au nei. Toi sua le tai Wellington e. I le toi ono minute i le lua i le au auli. Ia ona toi pe le tai le tele tite le valu nā nei. O poli lua. Sua le tai i le lata i le sifuru lua le po na po. Toi whasa o atu. Ia na sua le tai i le staimi po le te o le ono na file fiafi. Le lana pe ana nei le afo le sifuru lua le vave au. Toi sua le tai le tātono o le fitu le tai au nei. Sa e watu lor vi i o le fua a sua lor tu le tai. Ia o le tasi nei le awa uli toi pe ei le tai. Ia o le toi sua lea i le toi sifuru iwa minute i le valu le pōna nei. Ia o le talana o le tau ma le tala o le tai. Ia mo la to e lafo tupe. Ia tasi tala New Zealand mo la tupe Australia iwa sifuru sene. Tasi tala New Zealand mo la tupe Amerika i e 5 iwa sene. Tupe fitile o ta la tolu sifuru lua sene i le asole nei ta la tolu lua sene. Tasi tala New Zealand mo la tupe Samoa ta la 5 fitu sene. Ia mo elo la fola tupe i tonga le paanga tonga le tasi le paanga tolu lua. Pea tasi tala New Zealand. Tasi le tala New Zealand ia mo la tupe Samoa ta la 5 fitu sene. Ia malo le anga lei mnuia tele ia fuanga o le nei aso. O whamlianga o soifua mas whanau, tātou imeri masani lava na asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia manuia tele o tō asa soifua, o tō na soifua mai le aso tōru se fulu le masino iuni. Ia sanga whamania pēle atua ia te utou, ia mafua inisi tau sanga stele, ia mafua i pēle malosi, ia ua fo i whianga ia i whiau mga aruenga, ia ma tama leim tēne le aso. Ai ore tusi fai tau mo mai lea i le tusi o Filemoni o lona mata upu mua lona fai upu e tolu. Ia iate au tau lea lofa tu noa ma le manuia mai lea tua lo tātou tama a toa ma lea li o Yesu Keriso. Filemoni mua lona fai upu e tolu. Ia iate au tau lea lofa tu noa ma le manuia mai lea tua lo tātou tama a toa ma lea li o Yesu Keriso. Manuia te lo tō wasoifua. Pesen nei. Far
E fatala fatul tato por kalame le taimi fa malo foi le tino o le tepa foi le tua I fa momonga o le tala fa sol pito lo langi te usanga mo vai le so tolu se fulu uni. O le sol te usanga e tasi valu wono. E fa peo le ulua I fa inga malanga lea se no fo afi wa malanga mai se isi atunu. E ana amata mai tonu o le nuu leo Montreal I kanata. E a tau nuu I British Columbia I le aso fao yu lai. Mi tele la whainga malanga. Toi tia 5 aso o whainga malanga. O le sol tau sanga e te siiva o ono. Na pasi ai el parlemene o le whale pae I Amerika. Le tula fono e asi si ai ano manufasi. Ia ma o loa mafuala au e tau nuu atu latu atunu. E ta o le Meat Inspection Act. Ma le Pure Food and Drug Act. O le sol tau sanga te siiva tau wha na a mata ai ia sauanga al tangata ne o Adolf Hitler. E wha pea na taua o le Night of the Long Knives, o le winga o le foi tau. O le pō lea o le aso tolu se fulu o uni tau sanga te siiva tau wha. Na wha atonu ina il tangata leo Hitler lana vaenga. Ia oso wha ia tangata o lo ia isi pāti, ma whai pule o isi pāti tono o siamani. Ia e feo lolo peto o tele na I tangata foilele. E iei upu whai e sia mani I pāti ese. Tangata ele iei na pāti. Na whasi o tia il pōlea. E o sa wanga ia tangata le o Adolf Hitler. I lana taita ingo le nasi sia mani. O le so te usanga te siiva tolu fitu e whapea o le urua I taimi le ua whaonga I lalangi le telefoni le o le emergency number. O le tonu o le tona na urua I whaonga o le iva. Ia le utatou loni usila o le tasi. Ia ai o le tasi iwa tolu fitu I le aso tolu sfulo yuni na ulua I tatala ai mo le taimi mua I laulangi le numela mo whaaloi whafosei lon tona o le iva. O le aso le nei I le tausanga tasi iwa fitu o le tamaitai Engelani o Virginia Wade na manu malo I le taamilisanga Wimbledon I le taamilisanga tenisi e whapeo le atoa I leo se lau o tausanga o le taamilisanga lea. Sa au ai ia Queen Elizabeth le lua. Na aulia I fo le lua sfulu ma le o tausanga talu na se ei mai Queen Elizabeth I no foa ia e ta ia le malo Peltania. E whapea o se Sofia fia tele mo Peltania ina umanu malo le la tau lava teine te nisi la tau tamilisanga. O le so tausanga e tasi iwa fitu foi na mai ai se lau 5 sfulu ono tausanga o pule Peltania le nuu o Hong Kong. Ma o le pola o le aso tolu se fulu o iuni tausanga tasi iwa fitu na tuuina atu ai e Peltania I 5 o saina ia le vainga ia o le nuu le Hong Kong. O le so tausanga tasi iwa sfulu ia na o mai whaatasi ei si amani sifo ma si amani sae e tuu whaatasi o la tamau ainga. Ma le tua foi na vailua ina si amani le taimi le tauolo na lua lalangi ia alewa amatanto o mai tonu ina ia vesi amani o se tunu ustasi. Lea lai o mai lai le tasi iwa sfulu East Germany ma West Germany o tuu whaatasi o la tamau ainga. Ia tato talana te maua whapoponga te masani whaafitai lava.
Whawhiwhianga we pese nei taimi o le tai ao le Mika Sisters. Ia ina ua toe tolu minute leo tapina mai tātou tana mai Samoa ma tana fau whapong mo mua. Mo le ni tātou si whonga la mua Wellington. E pala mena ata le tai ao. Toe whamalo atu nei taimi. Pea whapea nai whatoa e mafuta mai le tātou tautua. I le si whonga la mua. Ia le tātou fisa i nei lima. Sifruti mana tasi mana Kevin Polirua. Te loe. Te stangata e whainga luenga te loa tate mate i ape i se me voilele o mo mafa voilele fina ngalo pe voilele sa voi va vai le tato ofisa i le pakanga lau ta vale pi paka fa lava voile lungo isi paka pe i se me na tupu i no la mori tu ele au ta hawa sa wale o fa fia ya fa pe ta lo fa si ya pe ni me tupu la inga le so paka fa lava se i le al meu to foi o pavo no le so wa fa pe il paka no la ta vale o so ma sa o fa pe ya ni me tupu e fa ali me me te va iti tu sa o paka ngala na paka la ta vale pi fa lava volele na muli to fe au o sa fa no le so o si fi le so le sa ni fa la ma si o vo ya na sa le ya ma lo lava te le afo ngal fa ngal va ya so ya o tatou wa ia o le whamila tua le tatou pokala me wha mua sa o le mu. Sa o le lei. I loa le sa o le mu o le whaia. Io e. Tu, e pe o le tala voi le te nauta whaalongo ta lait. I maasani ana sa uno i mātua so e le whaia tamaiti ni tonu. Ia, na. Ia po ani ni me le lei mani tonu la whea tu tamaiti ai loa le matua le sa o le mu. I le tu o i tonu tamaiti. Whai tonu tangata mātua. Aua iei fo ia le fo i tantonu fo. Wa ma na ia ya tonu e fa maiti. Wa siri o to fa tonu ta maiti ro tonu tanga ta matu. Ai ale ia i dole sa ngale mu de tonu ta maiti. Ia le fa ia la to fa te inga va pe o ta ma o le tari. Ale uta wa tu le senta. Ia. Ale wa tu ta ele mai pato i lalo le vai vo le ad de tafi polo. Ala we ta ele. Ale we fa mai we fiali. O lo mana ongala, o le te ioi. O mawhanga te ioi, se e o le vai. Lua. O whaka, le sa ongale mo. O lai, pio mea pena vole, le whaia la le tamatiti tonu. Whaia le tangata matua. O le te fia, o le lai o le vai wato, o le vai aso. Ai, o lona lua. O te pio le mea nau te musu, o le sa ongale. Ai, tu sana mo, si tai lau i whato nunga e. Aua te alu tae le vai o pato. Ai mo te iro to ui mai lo pa tu sa fa ni jama. O va tu fu mai to. O fa ya tu lo ta to le ang mio e. O va tu le elin pipi ai fa mai le via. O va tu ta to le. O le ngai ta tu me. Ya usi mai va fonga ya ta tu tala mai Samoa. Ta valu. Ta lo fo le tanto. O te tue whātālofo le tātua tunu o le whai ungo le vaiaso, alo mai e se whaopoponga o tala mea lo tutupu i Samoa. Ua whola sia manino le fionga le minister o le soifua maloloina, le fionga vālasi tā whito se le sele i tutonu le pāle mene. Po a lava ngā yo ingo lo fuafua i ele so sa iete fo mai e whaatino i se teimia mulmuli mai, e le suia i lava le whaai unga le ua whaata tia mai e le PSRC, le foi ua pasi e le kabineta. O lo tua ia le fionga le minister, whainga sa wha solo ai e le whainga malo talua i le whainga o tutongi o fo mai, wa fuai se fe ese a inga le vaha o fo mai, ma le komisio tangata whainga ruenga le malo. Sau nova lasi o le whainga fo le ua whaata tia mai e le PSRC, o le a maua lunga tuai tutongi o fo mai, nai lo le whainga tuai sa iai. Peitai o le fuafuanga o le ala ai e le asosio fo mai le so, sau nova lasi. O le whaitalia na tu e le atua tangata. Whaitalia ia. A le tu la fono, ma me whai al malo, lea ua, tala no ai le minsta, te minei. O lona winga o le sa wha ma matu, o lewa na tau na tupu mea ia, a le ua o mai le vai tau nei le fo utoe langa, o le fasili. A whai la uma i te le fafo. A whai e tele, a tau silisila le grafole. O le teimina a fua mai ai le wha matoto lua o lima.
e alu I lunga I le se alu la. Le fisidi la. O la, le mea o lofa. Pei ona sila fia na Wi-Fi loe tātou telefou le neiva yaso. O le aso lua na whae loe le fina ngalo fō mai. A tāle tūla e se fulma le lua le so e le tari mai le vaenga le pisa silo lātou mana onga. O le a mata ngā lulue loa mai le valu I le tae au anga I le lima I le a fiafi. E le to e whai ngā luenga I whaai ungo le vai aso. Se I vanga nai ni ngā se ngā se tinga ina. Ai le tali mai le minista e wha te tau le nei fua fuanga. Le au whaalonga mai mtanga luenga. O uma whai no whaila si o. O le, a le aile fo mai e saini tae au, o e la sto la I pe a whai e whaatau nuu meia. E whai tali, te le I o le mele ua ofa I le PSC. Ono sulu pa sene, ese mai tongi masani, le whaapopo I ai, mō lato aloni o responsibility allowance. Whaasolo ane le isi vai ngā whaasulu pa sene. E la vea I whai mtau soifua, la ua tō wa il pepa ua whaaftai mai tau soifua. I le mānai o le mele ua iai. Ia e pen whatu, a whaapopo la I lon school allowance le, pa sene lea. E whai mea mai lunga le tongi se lau iwa skulu afe, se lau wal skulu afe. O tato, ele I o nami. O le aso le ua toe wāla au e leisi whailoa I ngā fō mai, ma le autus tālai lea tuno. O le whaai unga le vai aso le nei o le au dua I tu whaata sia e le au le manu Samoa se funma le lima, ma tāpe nai malana taalonga ma le awa Japani. O le taalonga le ua whaai loa le whaia o ngā ulu le manu Samoa, o la I lo tino ai le malosi wa iei le awa le antanu. Peita ina wha lia le whaia o ngā ulu le manu Samoa, wa iei lo na whaatua tuanga ma le mautino le malosi o le awa whidifili, o na le ua tari mai nisi o alo le atinu na ta alo I le awa le olu pelekia New Zealand, whapea foi ma le Wallabies Australia. Na whai loa se whaatale noanga le whaia onga I le leitio whaabao māloa New Zealand, o nisi o alo wa tari mai o le atinu ua lātou whao ngā tatau le awa noa lea, wa suia I lalo le tūla whono I mawhai on te tā lātou I lātou e tā alo I lalo fu o lātou atinu. Ai o lo pui pui fo I lalo o ni tu unga. O Christian Lely Whano, Charlie Faumuina, Stephen Luatua, ma lima sopoanga, o nisi o whiriwhiri e tu tonu le manu Samoa se funma le lima, e tāpe nai mo le taalonga ma le awa Japani I le masina fau. O whaamautu le whiriwhiringa le kāpenete le whaamautu leo le whaaurulunga, po le ofisa sili o le pulengo le whaltupe o ati na e Samoa. Le a vea leo mua au taura ye silipa, e a vea mata iulu o lea foi ofisa mo le isi tolu tausanga. Ua silia ma le lua se fulu tausanga o whai ngā luenga le tamali I whaltupe o ati nae. Mai e whiriwhiria o ia o lo a vea ma whaurulunga le vaenga o tupe al whaltupe o ati nae. O le whionga mua au tau o le sui o le sosaiete tausitusia Samoa. Ma o loo I au mia le whaelunga mawalunga o le Masters. E le whaatau tenga o leo pisinese, mai I le University of South Queensland te Australia, ma le whaelunga o le Bachelor of Arts mai I le USAP Fiti. E silia ma le whaasfulu afe tala Amerika le Seleni, na foai I le au mawhola fesoswani o tangata nuu Amerika Samoa, e le leiti o foni a le laka pi Samoa, na whaatau tei e tutui le vai ason te nei. O le Seleni na whae loa le te fono le uni le kapi le fionga tu le epa sa I le malia le ngoi. O le luas fulu afe ta la vaia, o se mea lofa na tau au I elwhai ngā mālo. Whao popo I e ma le luas fulu malitasi afe ta la na mawhai o na wha mau popo, e fōa I a tangata na mawhai o na tau au I ai, ma mawatinu I tupe fast fulu malitasi afe ta la Amerika. Ta ua tu le epa e ono sili atu ma le se lau afe ta la Samoa pe a wha aliliu, ma ua te lele e fesoa soani ta penanga le manu Samoa se fulma le lima, e le ta milusanga lipo le lolangi wharani le tausanga nei. Wha alia tu le epa le wha talunanga ma le autu stala le neiva yaso, o le mafuanga le e sa ili tupe le uni, ona e le taungo fia o ingo pasese lungo vaalele, whaapea foi a pitanga o whalitan mā loe no whai le au, wha au popo iei ma whemalanga ingai vāo malai ta alo, e ta aloai le manu Samoa.
E toa fitu leo si ua mea mamafa Samoa o le a masii e whai ma ave fu o le atunu. E ta alunga leo le a whai e intia. Pe o na whae loe le fionga le whai a onga ia tua au pepe a siata Jerry Warlock. O ilantau wa filia, o le sila fia pule, Uniara Sipaya, Vaipava Nevo Ioane, John Taffy, ma eu nanai Livi, Don o Pelonge, Masa Nele Mao. O le aso se fulu le masina fau le ua whaeloa mai e le whaia onga. O le amalanga e se atuai ila tau ia mō le taamilisanga le whaia New Delhi mō le tasi le vai aso. Sau noa to au pepe, o le taamilisanga le ua ta o le Commonwealth Weightlifting Championship. E a mata sa ilia ila tau e mawhai o na sao atu le Olimpeka. Whaamanino fwe tu au pepe a mai al taamilisanga le intia. O na malanga mai le ta pena mō le taamilisanga ia au kuso. Le ua whaingoina o le IWF Senior World Championship Olympic Qualifier e whaia lea i Saudi Arabia. Ma e le pau e fo ile nā, e iei fo i isi taamilisanga te tele o lo mulmul mai. Lea ua matua le maa lo loa i ko le ninga le au fili. E mai se foi o le tāpenanga le mo le taringa maa lo le Oceania Championship Juniors. E whaia mai lo tātua tunu ile masino o ke topa le tausanga nei, lea e lua se funma le lua atu nu o le a awai mai ai. Wa whaatulanga mai e o atu le 5 se lautanga te taa alo mai atu nu e lua se funma le lua o le a whaatasi mai. Mai o se whaamanu yanga fo i le molo tātu atu nu, e le tūlanga tau sele ni maua. Sau noa tua au pepe, wa whaamamafa ko le ninga le au wapi nei luna no whanga au tuitua na imato, le ua whaapolkala me e a mata ko le ninga mai le whae le waweao se i au lia le fitu i le tae au. Ma lo lo le ato e a mata i le itula e se fulmalitasi anga i le lua i le awauli. Ai toi a mata i le 5 le a fiafi se ia mai a i le valu i le pō. E si lia ma le whasa fulu le awa Samoa le wapi whaatasi mō ko le ninga, e tā pena whaatasi ai mō ta alonga i le lumanai. O tala ia mai Samoa mō le whaai unga le vaiaso, manuia lo tātua tino, whaasoifoia. Ta alofa lava o telefone e le siu fonga o le lomua mo le nei aso fai ua le masina o iuni lua afe luas fulu ma le tolu. O le tala mua ua whaalia manino e leo le whalapui pui whapea malatau e naunau i le sa ilinga o le amio tonu. E le tau ona matuatu ua ia le matanga luenga o whalapui pui po le corrections ona o le tūlanga wha le tonu le tausinga ma le wa ainga o pāngota. E au fia ai nisi pāngota e tāo fia ma loka i le tonu sela mo le umi o atu i le tai luas ful tolu i tū lai le aso. O ia langona o i lātou ia sa atu ina mai, ina ua whaalau i tele mai le lipoti a le komisina o sulu whainga, whaadetau lea i le tele o taimi ua le whaatino i nai e le mtanga luenga o whale pui pui, ia ni whautuanga, mo ni suinga i le tau ona whaia i le whaatino ina o ana au nanga. Whailo mai ai le lipoti a le komisina si nia o sulu whainga o Peter Boschia, e le o le lei, ma e le o tāla whea ngai le tausinga ma le wainga o pāngota, e le o whaia foi i se tūlanga e saunga le mū, ma whetau i ma mana onga o tangata soi fua. Mai o se tūlanga le matua le fia iai, ona o leo noa o se suinga u whaia, e le mata ngā ruenga. I ni a se singa se tolus fulma le lua sa whaia i le tonu o le walu tausanga ua tuana e tunai, na maua ai e le komisina o sulu whainga, ia ni pāngota o tāo fia maloka i le tonu ni sela e wha le tonu ma le siu manga mo se teimi umi mai o le totele o lātou ia e le maua ni mea ai ma lātou le maua fo inisi vaenga taua e pei o waila au whaafo mai ma e wha sa foi o na asi atu i ai i anisi. E tele ni whautuanga o whaia e tusa o nei wha le tonu ai ali ni mai e lea i lama se mea ua whaia i ai.
Whailo mai e se sui o le whalapo tonga e taua o le Howard League for Penal Reform i le tūbalo Canterbury, Cosmo Jeffrey, e wholinga mai e le manatu mamafa le matanga luenga e pūlea whare pui po le corrections i whai tionga nei ma whautuanga ua tuino mai. Ua talia le lei e le vasenga o pulea onga Laiti po primary schools ia o la tauia e a waile uni o le Education Institute ia se si tanga e pei o na pasi ai o la tau tongi lea sa fina wai i le vā male matanga luenga o a onga. O le murienga mo le si tanga o tongi o whai a onga Laiti e au fi ai le si tanga e 1% i le masina fau o Iulai e 3% i le o ngā tonu o le tausanga a sau ma le isi tasi, ma le tesi, ma le 2% i le whai unga lava o le tausanga fau. E le ngata i lea, ai o le a maua fo i e whai a onga te tasi, ia se vai ngā tūpe, e wha awhe lima se lauta la le tangata. O le neimalienga, ua si iti ai te tongi a mata o whai a onga, mai le iwa se furu walu awhe tā la sa iai, anga i atu i le se lau se furu walu awhe tā la i le tausanga, a mata i le whaai unga o le tausanga fau. O le teimi nei la, e toi o whaia onga o kolisi ma onga maurunga, ia e le imaua se taunu unga o talanoanga, e winga isi tanga o lātou tongi, o lo o tā lia le whaia iai o se whaai unga, a se komiti tūma o ti wha arbitration i lea mata upu. O le a tele lava, ia awa noa mō tangata malanga i le vāo New Zealand ma saina i le toi amatalia ai o malanga wha atulanga ina wa alele i se tasio ala wa autu i le vā o atunu ue lua. O ala wa a whao pōpo nei mō le kompani wa alele a saina e ngō o le China Southern Airlines sa whailo ina whala o i tele le pelestene o le kompani wa alele i le taimi o le la ua whailo inga ma le pāle mia ia Chris Hipkins ma lana au malanga i Beijing i le vaia so nei. E au fiai i malanga wha au popo nei e le China Southern Airlines i le toe wha awa wina leo malanga wha atulanga ina i le vāo le ai o Guangzhou ma kalai stete ma le wha au popo ina o nisi malanga se tolu i le vāo Guangzhou ma au Kilani. O le malanga le vāo kalai stete ma Guangzhou sa tau fia i le taimi na vela ai le pepesi o le wha mai COVID-19 furuiva, ai o lea o le ato e amataina i a novema e whai ei malanga e tolu i le vai aso. Whaalia e le ripalmia i a Chris Hipkins o saina o lo tu mauona a vea ma stasio maketi au tu mo le ati na e o le tulisi e New Zealand, mai o le whai o nisi malanga wha au popo e mautinoa o le a wha au popo ai le isi fitu afe o tangata ta whao e asi si mai i New Zealand i le masina tasi. Whailo mai fo i le whaatonu o le ofiso tulisi a Rebecca Ingram o le whailo mai o nei fuufuanga o se vaenga ta ua tele lea i le toe whaale lei o le ati nae o tulisi a New Zealand lea sa i longa o nā whaina ma whaale tonu ona o le wha mai mai o le a wha manuia i nai fo i ma le au whai o loa atoa ma le au whai whaato anga. Ua te ena ma le talia e le pulenga o le lau mua i Wellington e se lafo ina ia wha maamuru e se mai le polkalame mo le wha le leia o wala ma whewa inga o tangata i le tono le lau mua le e wha ingoina o le Let's Get Moving Wellington Moving o le whontanga le pulenga po le City Council o Wellington e ana nafi na talano ina aire nei lafo na mafua mai ona o ni whai tionga ma manatu o le au hoi nisi ma nisi e le fia le nei ati na tele mo le lau mua i Wellington. O le anganga o le lafo ina ia tā fia e aua ne i toi whaataunu ina lea Paul Kalame e awala lea i le wha amuru e se mai ai o le pulenga o le lau mua. Whailo mai le taitai o le whaarabo tonga na tau la mua i le nei te o le SOS Courtney Place o Barry Wilson o le amatua te le se a whaina o nisi whale o loa ma whale ainga pe a whai e whaataunu ina le fuanga. Se vaenga tele le nei whaawe moe au fi aile whaasaina leo ta'wale i le tonu o le vaenga o whaingoa ina o le Golden Mile e amata mai le whale tifanga o le Embassy e o atu i le maota o le Parlemene. O le iunga lao le palota le pulenga i le nei mata aupu to iwa suisa langolango ina le whaawe peo le fuanga mo Wellington
ai to fitu sui us fono na te iai ma mana na au e ta o filoa e aua ne i toi a fi ai le pulenga o le laumua. Ua whaalia le minsta fo inu mela wha mauma wina le tama i tai o Deborah Russell sa wha manu ia ina le taunu unga o le tusi ngai ngō tele New Zealand le tausanga nei e ui ina e lei au sia i le ivas 40% o le a wha i o pepo sili sa to e wha fo i atu i le matanga aluenga. O le itulai lima i le fiafia na nei le umai le taimi wha atulanga ina mo pepo sili umo le tusi ngai ngō le nei e da tau ona to e wha fo i atu ai i le ofisa. Ai o le stofia nafi sa fa ilo ai le minsta i tono le parlemene e tu sa male fa tesi male 5 miliona le a fa io pepo vesili o uma ona fa fo ia tu mai ua tau 5 ina nei le mtanga luenga o foi numela fa mau wina le malo wa tangi ai le a fa inga le tu sa le o le valus furu pasene o pepo vesili uma na fa amatu atu i tu le mamaru le tunu e au fi ai le fitus furu pasene mo tangata Maori ma le fitus furuiva pasene o tangata Pasifika. Ta ua le minsta o fwai numela nei e wha tusa i le tusi ngai ngō le lua awes furuwalu le sa tu le maiai le valus fultolu tesi ma le tolu pasene le tu langalau tele o pepa na toi wha fo iatu i le mtanga aluenga onus fulfitu tesi ma le wha pasene mo Maori ma le onus fultolu tesi ma le fitu pasene o tangata atu motu. O se lipoti mai le tunu o fiti na ta o mai ai le whaia leo se sua ngai winga ini tu singa o whaasara lawina i lunga fisota inga te le vavave o lo una i ai le fita ma le vai ngā aua le tunu o e tula i mai e fo ua ma pu lea wha malosi le whai ngā malo fiti. Wha maoni e le tu langa le minsta ma ta au tau loto i whale a fiti pio toko dua a to ai ma le ofisa o leo le malo fiti i se whailo inga ma suia lau whaasara lau i lea stofi al nafi. O tu singa ma fuafuanga e pei o na lipotia e tu so le mata aupule nei na mua i whaasara lauina i whasota inga televavave e le vaenga whaasara lau le Pacific Newsroom i lea so lulu na te nei luas fulwalu o Juni mai na ta ua i whapea o le li le sa ave tarua i nei ma le mia o Fiti Frank Bainimarama o le autu leo le nei fuafuanga e whape lima se furu o nei tu lau o lo tu CI mai sa whape o lo whaasara lawina foi i lunga o le app o le Viper. Pei tai lao se lipoti e le FijiVillage.com na ta uma iei whapea na te ena malosi e le te tai o le tua ngai o le parlemene o Fiji o le lii o Inia Seruratu e le o se tusinga ma se fuafuanga le nei sa whaaponga iai le lātou pati a le Fiji First. O le teimi nei, ua whautua ina le ofiso le leo tangata o le tunu i Fiti, ina ia aua le te tonu ngofie ini whaupunga le sao, o lo whaasara ina i lunga o fesota inga telewa vave. Ua whaalia le komite o tūlanga alo i o le parlemene New Zealand whapea, sa tai se ina e le tamaitai minsta wa onga Jan Tinesi, ia le maota po le parlemene lea, ona o luna whaatampana, ai e na te lei wha tua nai pe na te lei usita ia le pule tūtasi ia le parlemene. O le nei wha unga le komite o tūlanga alo ia o le maota na wha lau i tele i le stofi an nafi. Sa wha utua i nai e le komite i le tamaita i minsta ia Chan Tinesi ina ia whaiesa na wha mawara longa alo ia i le maota. Mai o le fiahi lava nafi sa whai ai le tūlanga i le minsta ina ua toe tau o fia le parlemene. O le mata aupule nei na mahua i le tali atu o le minsta le nei i ni fasili mai le suia fai pule le National o Erica Stanford i le masina o Februari. Sa ia ta awai le taimi e le o ia de tau na wha alia wha mau maunga tau wa o onga. Ai veitai na wha i loa mulimuliane ia te ia stasi o le ofisa e le sao le tūlanga. Mai sa te tau na ia wha sao ina i le nālawa taimi. Veitai na wha toa whaia le wha sa onga o wha mau maunga nei ina ua la ngā le mata upu le whongoftalai i le masina o me. E tala no ina le parlemene le lipoti le nei le komiti i sana tau o fianga e amata i le aso se fulvalu o Iulai. Ua maua le tino maliu e stangata i le tono se taavale na pau i le waitafe o le Mata River i Ruatoria i le aso lulu. O na nafi, sa longo ina i leo leo ina ua maua le nei taavale i le waitafe mai ina ua ngai atu i aisa whaapeo na maua i le tino maliu o le lii.
whailo mai fo i leo i le vaenga le tunu e le isi stangata sa ia i le ta male o lo o ua whaanga solo nei sa i li linga a leo i le whaala lave. E amata atu i la sto na ia tae ao la so mua leo i ula iuna wha malu le tula fono e wha sa ina iuna to e wha ngā ina i a meo tanga paper plastic i e masani una tuu i aifuala au aina e wha tau mai i supermarketi. O le isi vaenga le nei o le tapu o le malo New Zealand i le wha ngā ina o paper i ila plastic mo wha taunga. O swinga le tau na nofo uta ma sila fia le mamaru le tunu e au fiai le sa leo na toe ngau sia ma whaatawina ma tufa ina tufala wa i tele i tono New Zealand ia i tu ai ngau tanga pepa a to ai maipu ma fola plates o ipu wha ofu bowls a to ai matui manaifi e ngau sia i le plastic. O leisi tūlanga o le whaangaina leo plastic straws o le a whaatapula e iai bis nisi manisi whalapo tonga o le alatu saunia ia vaenga mo tangata e le ato o tō le bano si o le tino ma iai mana onga whaapitoa le soifua malo loina. O le a amatalia fo i le tausanga i lua afe luas fulima se vai taimi whaapitoa e sui iai i labels o whaanga mo tau mawha e ngausia ia i le plastic. Pailo mai fo i le pulisili o le mtanga luenga o le siusio manga James Palmer o le sale na i le malo New Zealand o le a mauti no ai le whaititia o taota mai yunga e la whai ma whai na ai le siusio manga. O le sa fo i le nei o le a mata wha amamaruina tai au o le a de tau na tau fi ailenga o singa o le se lau 5 miliona o tanga pepa i ila mo wha taunga i tausanga te itasi. Se a whainga lea pe tusa ma le se furu ma le fitu wafe o tanga pepa i ila i le i tū lai tasi. O le a fwoi i le tūlanga e masani ai i a timunga o le a awha a fi ai i a se vanga tele New Zealand i le tonu o le isi tolu masina o lumana i nei i a fianga o le tūlanga le e wha ingoa ina o le El Nino i le tuana i ai o le ono masina sa o pito i susu ai mamafa timunga ia na fi ai se vaenga tele o le tunu o se valo anga le nei mai le ofisa o su enga o le sua vai ma le si o manga o New Zealand le niwa National Institute of Water and Atmospheric Research. Whailo mai ai le niwa e whapea o le awa a nei New Zealand le El Nino mai ua valo ia le au mai ai o timunga e masani ai mo i tūlangi sa sae o le tunu ai mai se ai le motu i mātū i le teimi le o lo o te toi nei o le tau maru lu. O le masi no me o le tau sanga le nei, sa wha maui nai sa wha inga mawa ai o timunga mo le tele o vaenga o New Zealand na o i le se lau fast fruiva persene o maurunga ai nai lo le fua e masani ai. O le vainga lau tele mo le isi tolu masina o lumanai nei, o le a tau ona toa tūlanga o le tau, ma wha i tia winga susu e pe ona sa a fiai i le awha mua o le nei tau sanga. Ua sa inia i le li isa olopeleki ma o stasi sa i longa i le leina i tua a le au le Hurricanes o Wellington o Matt Proctor ia se whenga inga e laka pi ai mo le au le Melbourne Rebels i le tamusanga o laka pi super. O le whenga inga e wha atoa uma i le whaiunga o le tausanga e lua afe luas furu lima. O le li o Matt Proctor e whātou sanga o te alo laka pi mo le au le Northampton i le tamusanga laka pi a Engilani. Tolus furu tau sanga le matua o lea tau le lea, na amata te alo mo le Hurricanes i le tau sanga i lua afe se fulu ma le tolu. O le masina fau o Iulai o le amata ai o na toi mai mo fua e le te tongia e le mamaru le tunu i lunga o le TV in New Zealand, TVNZ, i anisi o ta alonga te tele wha alawao maa lo, e au fi ai le kirikiti, neti polo, ta alonga athleti whapea le basketball, o le fufuanga o so ma le wha le tonu o le au nanga tau ta alonga le sa whaia le Spark Sport taluai nei. O se taimi mōmole nei le tonu le tolus furu tau sanga o tona ai, o le ama whaia i ona toi maua fua i lunga o le TV i e whaasa le launga o nisi o ta alonga. Pei tai, e le au fia ai le whaasa le lawina o ta alonga au tua New Zealand e pei o ta alonga le olopeleki, whapea ma le Black Ferns a ta mai tai. O le whaiunga le nā o talafou.
malo fa tai le fa fonga mai tatu atunu fa ponga mo mona tatu telefone ni tai ao men tapeni le fionga la wano ati lawa matatu tala mai Samoa sunga ta se salam sam tu lai vale tai ne to fa fonga le fa ponga lo na lua tatu telefone ya e to fa malo tu le taimi ya malo la fo nga lue fo inga fo ilunga awala ni taimi ya o ye fo ni fa na wa onga ya malulu la vale ni taimi ya in mana tu na ma fa ya o fo na tamai ti o ile onga le malulu Ele o toi le tamati malulu ne ile tu wala ma tu vo yeso ya o ta onga e o lo le aso mo le tu wala onga e mi se as for le mi se as for le yo le aso le o pio le sa o ta fa o le o ya le soi ma tu ya so no fo fa fa o yo le aso mo le onga mo te nga fale ma e la tamite fie ya ta to le no le fio ta fa o le stanga te le te misi es for le tu o ya e pe la su muli vena to ata va ya ta wo ma fu tai ma ta wo ita te alu e te nga fale ta penga nga potu te mi tu o ya ya ma tu la so ne fe do i wo no ngole o fu penga fu ta ingam telefon ya ta to vai te pa wala te mi tu va i la wo sa o le to vai vo ita mo tele va senga i si kwata ia a fa pela fa ngol tausanga fa to va i vo i si onno va ya so mun ya ne wa u le tausanga mo e se mai la taimi ne ia e vai lai fa ma vaenga vai fa ma vaenga taimi vo le wo mun ta pena potu la local potu ia te va ia o po mai le ta mai titi le ta lana wo ia o po mai le titi lana wo ia fa ma vai ia la u lima mai to ta pe on manga tot ia te lo foi la fisu ia i fo fuanga nei matua li fo i va yaso ia il va so fo mo si va yaso no va in automati ia ma lo la ma tua o mo la va fia pe fail to tu le mo automati la on ia ma lo la va ia le foi la no automati il fale ia me tala lo mutu ia fa ko ko le sa lo le so pa o automati fa tu mo le fa fale ulo ipuka tu o ya la i tamati fateria la tu a o ia ta mo i tua a mai puka ta ilua mai mas puka to ina malom tua e pe o mana tua i leisi a inga o le a inga le e tūna tau whane i lalo i le mafona le lalo a ila le a inga le tūna tau whane lungo le mati tu sala i loa umatua le a inga le me lai whai mai tono le whane le a inga le na tu sitting room po le poto malo e la ngona umatu fo ya leo ia sa tonu na tala la le na fa matala ile no fo lunga le mati ma se le mali e le ainga le no fo mai la lo mafola ma e o lo te mi ai to ina malom tu ya e fa sa ola la ina ta mai til to ina malom tu tu rio fa na e o le mele mali le e ta ma fa sto ina ya tu tu me ai ngutu le to mai ti ya pe na fo lo tu e ta ma fa ya tu fa stalo ya le ala pe tu atu si puni o supo le e tau misa la tamati e tau misa fa tamati o ele lu leina a tu sai tau misa le fa mai o le fatua mo na lu leina lo matu alu sa wa lu leina to ina o le vela tani ya mai ya ai no sto tau mo folo sto ina mo silo matu por taia o huli e misa sto na i watu ya te fa longo ile o tamati tau misa Tua o mana alu leina to ina le wa sa leina lom tu. Ya ele va mai e te vai le ai sto i don't silo matu al fara ngo to mit le tau tu fasi uru ya tu le si pone il moto le to mit ya sa ule si wala sto fu mi man leina vo le. E tau e mi sa lo to mit e te mit ti fai mama o mo lo so leina le to so leina to ina. Ya mi se va pe o lo vai tu la ti le spito. O la o te le fasi e le ni le ne so. Ia, o le maftanga tua ma fana. Ia na, le mana ia, fo ile le mata. Te noi fo ile so iluma te o ita one time o fo ile. Oi. Ia, te tuana. O ne fa ini la ina. Wa ia. E mo tinoa la e totoe mo meo fasi povi vole le e tu i whanau. Ai mo tinoa oe. E o atu nei tamiti la iti lupa. O toi o sua vai mal pateta. Awa e tau samia uma fasi povi ari e le ni ari. E se no wha au.
Ia le manuia le tai au, e le taimi o le aso, ia na. Ia, mo. Kolosi atu leo tātou whasalaunga le te Rauparaha Arena. Ale whasiti silanga tā ua nei mo te tātou atunu. Ia talu ai o nau whaatūlanga umano foa, ia. Ia. La tō umana le stala. Nei le se furu tai au, e amata ele wha moe. Ia. Ma o nei wha moe, o le tala ina leo le api e whaata, e awa o ina le tātou ngana Samoa, o le whanau upu. Ai afa pea i le stala ina oe. Moa lewa noe te fio atua i ia po le tasi anga i le tonu. Ia. O le wha moe a matatu al se furu a tau le tonu le fiafi. E umawa enga alo i o le wha moe po le afosu tasi. Ia. Ia nala moa lewa noe tua me le sifuru lua anga i le tasi, lua i le tonu. Ia te fio atua i ma lau telefoni, tu ule api lau telefoni, wheloa i matata o whainga ruenga. Ia. O le ai ai la lo le te Rauparaha Arena. Mo. E te uia tuai luma, ia la whaasino tuai le vangana ina na ilau papa ma ie na la tuina. Whaasino tuai le potu la po ana le whai whamai moi le so. Ana ia. Ai, nei te ua susu atu pea fio atu se ise le style ina le ingoa la tu le ise no fua. Ia. Ia na whaina le olo na fina ngalo. Ono le sa vatu al whasa lau ngai le stala mai e fua, ia ino fua al whani. Ia, mo. Pamele mole. Ia ai mo le tatou whafonga, ia e le lava, ia i ono le malulu, ia le la alua tua whasa lau mo le tatou. Wa tau lima le whewhi wha moi moi. Ia, mai mo ia le tatou Facebook, mo le YouTube, si fonga lau mo le yaso. Ia, mes foi whanongo mai tatou app, ia ma pia foi tatou frequency po le ala leo. Ia, le manu tele ina le yaso, o le fia. O le fia, fa pia foi na ua. Na vai atu na ua, amata o na ngā solo foi nisi, o wha mai mo le fona e karisi me tisi. Ia lena malanga nisi anafi, ia nisi le malanga nei mal whaingola vai aso. Tasi e lua fono te tele le whai sa mo le te mil nei. O le konofeo nisi tele le kalesi e metisi. Ia ma le konofeo nisi le kalesi le worship center. Ia. Ia e inisi o te le sile fies whaifi au vui le sa tatou whatano ina missionare mai Afrika. Ia la fai malanga ia i Samoa. La tō mai Amerika, Australia, New Zealand, Hawaii. La tumu i sa mo i fono i lua. Ia, sa ola. O le matua i olo alu ulu ua pisinisi la iti a tātou sa mo al temine. Mo ia. Mo. Talo, fai, kukama, oa uma i a tau mafa. O le matua i manuia i whamenuianga i sa atu i sa mo al temine i tangata malanga. Ma nei a te lia. Po kalamea e kalesia. Me tau fo neve aso whanga solo i ta alonga tupulanga talafo me tisi. Ioi. So le ona na fila. O mata tu nasa ia ile sunga muli anga tele prani ma. Te tofitu. Ia, sunga wha maoni lalo milo, tau sa. Ia, mo le nonga tau sa ilia wha au nisi mo le tofitu. A o vai atu lai au ianta alon nafi. Semifano, sole. O le matua mana nei au tamaitina ta aloi. Tamiti o le karesia mai sinoti ese. Yo te lo tele la woli ta aloi fitu i lunga leo mai fai mai au ia. Ia, mo. O le si tu e. O le utato mai tau ina temile. O le mafuanga na le alinga le lei au te tofitu o Samoa. Le lei le atina ina o tonu o Samoa. Ia. Pe a fua sifurima. Pe o maua tele la le lei au i fafo. Na. Ia pe o tafo ia i ta alonga maa na ia tele le vaenga. Maa na ia tele. O wae o le liliu e faa e ati ya e tupulanga talvo e faa ngai i ta alonga. O le si le au ala momoni e le fea au le tala le. Ia. Po o fea le i loto tamati. Na. Nei tātou to soa ma le mele mana o tātou i o matua. Ia. Ala nau rauta mai te ta alonga longa. E va ai tātou i o matua po le ale pule la ae momoni e tala lei. Le ala maua i ta alonga. Ta wai le fia o tupulanga e o mai mafuta. Nei e o le sini o le wha moe moe o talvo le kare si me tisi neva yaso. E le ngata e wha orao lai le o le wha tua tua. Ia, me se fo ia whealo whani tupulanga e kalesia ma le tinu. Sa o tasi, a e vai ne te mine le tātou tunu. O le tiu te tonua le o te mi o tātou e kalesia ma lotu. O le o langa whaleanga. O tātou wa ai atua le malapapala le i nei wala au whasa ina. O sa wanga ma misa ia inga me wapena. Ai, o le tiu te tonua le o tātou lotu. Ia, me se fo, o le tiu te patino a le o a inga. Tama ma le tina. Ia wa fa le tonu tama ele o mel malo e foi tama paul mel malo e foi le mai ave loka mo ata ting o la tali o tato ia o le me o le ia tau tama titile o le la utalo tato le o ia ile o inga masani e pe ona ia o no le tato man mandu tu la forno ma le tato style malo ia le angala le angala tama titile ele o mai le malo e fai
Paual mel malo o le nga mai no ava tu fam sino ava no. Mo ile le. Ya ale sa faita to nei matua. Na. No inga toi fo ia ile al fam moi. O tātou a mātua e tono le ai. A wale mapu le tala noi ta mai ti fa tonu tala noi. Ya, o te letu tala ma le voi vai stato pese. Ia e. A se fa uma plala o tala tu. Ia le leita. O le pupuinga fo i o ta alonga tu pulanga tala o tala so le se le malu. E se le ma nei o pupuinga e sunga i fa fe ngainga ma komiti o sino teitas. O le winga la tala. Sinta mai taimi ia o mea tu putono ta alonga. Sinta mai taimi va fu le fe vesi mai ko le lesi. Fa sala. Vai la. Fa sala ta ia feta la sinoti. Ia wa vai la. Te tongi al taimina. Ia. Ma nei a tele le pupuinga o. Ia sa le ia ta alonga ma futa ma Felfani i fa na au talvo. Mo tu ai tu la i mea ia fa verena ma kalesia tu vai lua tau ti leia le mele e tupu mai. Mon me tau i misa i talo. Ma nei a te. Mai e tupu e le leia i tato tupu langa talvo. Ya le le o toi lua sfu lua minuto na tale o le iva. Tale iva alfa poponga na lua tato talvo. O le o toe ama tala whaapitoa a le Digicel i asfore le te tasi. E whaafai ta i 5 se lau tala cash e te ona manu malo ai. Pe a lafo sau top up lusfu tala New Zealand. Pe sile atu fo i a inga i Samoa mai si antunu o le Pasifika. E anga vai fo i la to e whaonga le tautua le Click X e lafo ai se leni Samoa, Tonga, Fiji ma Vanuatu. Whaatau ni loso top up lusfu tala pe sile atu mai dairy, supermarketi ma pamu pingsingi. Mo soa varo ai te ona manu malo ai. I whailonga tupe ta i 5 se lau tala i aso for Rayleigh Taitasi. Digicel, better together. O le whaasisilanga tā ua,
E whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaulaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O le o te 15 minuti na tale o le tula eva se watu lava le whasilanga nei o mo la te umola o lala i nai le pitenu o Napier, Hastings maisi nu ula tane ia o whaloloa le seki supasei i nai ma rewa a Napier se laurua se fulwalu Kennedy Road i Napier ia o lo o tala teimi nei ia mai fitu aso le vaiaso mai le valu tai o atu le valu le poet tala i nai a whaapea e o atu lau whaatau le lua se lau tala mai le whaloloa lea ia o nanga vaale o lau suafa e te aru le sei. O le sei e whaia i le aso, tōna i le aso sifunu malilimo o Iulai, o le masina fau, ia ma o le malu malo, ia o le ticket, e te malanga i Samoa, alu atu i au kilani, ma e te fo i mai. Ia o loa nei o lo mawai, ia o siu pipi tasi le kilo, e se fulu tā la, ia mo fo le kasava, po le manioka 5 tā la, ia o le apa eleni fa tā la a kara. Po le pepe, wha tāla iwa, le apa eleni e tāla, ia o masi, au ngā mō le maruta iau e tāla, le pepa masi, o le talo fiti, e fitu tāla iwa le kilo, maua fo le whai, ia e tāla iwa le kilo, maua fo i tau mawha vela, o le siu pipi lua tāla, ia o le whasi māmoe lua tāla, ia ma le tamala lea o ke pua e lua tāla, whaaftai. Ia, pauna, nai whasilanga le taimi. Alo.
Le wa tau nu mai luma o ta lau ia le por kalame al manusa mo mo le por la langi. Oh, man. Ia le por kalame la le mo le si le fia el tato au fafonga. O le taimi mua na faise tonga la o pinga le au asa mo le manusa mo ia pia o lua fisfuru vanu. Le la fato ato e to la wapi le o le manusa mo ia pia. E a mata i le aso mo mua o iulai e o le sufa. O lo vinga le nao matama i sa moa. Ko leni ai ma fa mau popo e le au. Te ilo se awhanoa le leifo i le mo le tato tunu o e mata i ko le ninga le la whaia pia. Ia ma avela tau whamenu yanga ma i se tato au. Ia o le aso lua o iulai. I sau i te whasa o la sufa la o iulai e umaile tola o pinga le sa moa. E malanga e se ele au ma Samoa e o ia pani e ta alo ma ia pani. E luas furu lima tamai ave el malanga lea. Au le ta alonga e whaina so luas furu lua o iulai whai tono ia pani. Ma le tua la o ia pani lea i te tono tatou pulu. O le matua i maanai ala fitawinga lea ia pani ma Samoa. Pusa o sta alonga whawevela. Io e. Ia le lala a tatou wolo ala si tofo le malo si le ia pani. Ia tofo mai fo ia pani tatou au. O le aso lua na o iulai. O le aso luful fa iulai toi fo i ele au Samoa. Ia tua la wapi e fo i lea. Ta pena i loa mo ka ta longa ia mawhiti matonga. O le ta longa mawhiti fai le aso lufulu iwa. O au kuso. O iulai te fasa watu lufulu iwa o iulai. Fai ala i Samoa. O le aso lima o kuso le ta longa matonga. E fai a fo i Samoa. Ia e fufua sau malanga i lea taimi. E tau i lela uanu ta longa i e lua. O le aso lufuru iwa o iulai, ma le aso lima o kuso. O le aso ono o kuso e lau e lole au le tatou manu Samoa mo le ipo le langi no winga. E ei tamai tono le tamilisanga lea i tatou testi e tonu. E una le o pe a fai e le au fia e le au. Le aso ono o kuso e lau e lole tatou au mo le ipo le langi. Aso sfurtasi o kuso wha ma vai e lole manu Samoa. Ia Samoa. Ia e malanga. O le o ta ua e se atu ila manu ali tasi. O le au a tātou Samoa. Ia vaina le na mo mai foi tupe mai tutu ila manu a sosoan. Mana ia. Ia o le malanga lo le au al manu Samoa e lua. Ila so sfutasi o au kuso. Ia o atu lo ta pena lo lato spaanga le la fai ma aielani. Ia. Fai le so lua ono au kuso. Ia ta alo ma aielani. O le aso whalo September. O na unu whale lo le i te tonu o le nuu le ta pena e whalani nofo mai au. Aso whale o September. Ia o le aso sfulu ono lo September. A mata lo tata alo mo ta alo majili. Ia o le whaatulanganga. Io le ipo la rangi le wa mata. O le whaatulanganga na por kalenda na le tato manu Samoa. O le winga. O le atamo whaifo le tato le tio i tonu o le kalenda lea. Ia po ai mau e whatanoa, po le whaiaonga, po ai lava. Ia, pe o le tūlanga. O vai atu isi whaiaonga le tātou, langolango le tātou manu Samoa, paralangi e atu New Zealand, lina whai latou sa whai ai Satapuala naf, ia. Me o le ina o David Ekna, e po i ele ngos te o se au, ia ma le Tom Coventry, le assistant coach i le Blues. Ia. Ia nāla whai la swafa matai na i Satapuala. E au te loa e falta tonu o nisi o tamai tonu o tatou au. Ia. E de te voa whapale fuiono mai fo in sa wha i e tele e whai misa. Ia wale o le manatu voile o tatou a inga ia lo lofa fo i mawhaia e whanau ia. Natu tau mwhai, ia. Io. A me se awa pe iri tama le ula ata alo non Samoa. Whatoa o le Samoa. Ia. O le matua fia o a inga. Sa ole le. Watainga wape o ele bua talo man Samoa le wale Samoa. E wane o mar tatou a inga Samoa le malai. Ia o ia le o ane le tau mimita ia te au. Ia whawlawe la o tū maanga Samoa e tele o maasani a le o mita o Samoa. O ta alo mo Samoa. E o alai i au tō tini palapala o au mea uma. E tō sau mo o nei tele o maamala mai tū maanga Samoa le melon whasoa. Solo ta ele su ato tolo le ato mai New Zealand. Eu fori te tar. Ai uma ai so ane al tanga tale mana o yo ula wala mo se vai. O anko ngo ya stu. Zana la wo sal vale le te wa te vai mai au se vai la sa u te lele mai mai.
San, se mai se vai mo tam angu. So le uma le lava ya o ya li ana o to se me foi se vai to so ya se no vale. E ta ora fu vale ya angu. Le tele mamla mai tu manga tato tuno. O mete al mo Samoa, tu Samoa. Al bele solo susuri to ya bari to ya mai. Mana ya voi fe le ta ato o Samoa se tu uma me Samoa. O ni to se si ma se lava ma se ato. Yo. Wala va ta tu mu ma do awe mai. Tu mo se vai se la mai lalo. Ole el va mo uma lo telefone ya na tape na pena tu lo le mo se tato kolosia tu le lo te Rauparaha Arena ya full family mo le yaso ya ai tali mau mo pe ta po inga le tunu mo sai mai ya ole ata mo faya tu mo faya i mo mori tu pe ta fa sa longai to no mo tai le TV mo le telefone ya mo le tio fe la se wala e fa forma ya ya fai le multa o ma ya manu yanga ni ta ya ole ya ole happy ya tato yo fia ya ala tanta tu pese le o to fitu minute tali tu la iva.
O te toe whātālofo le tātua tunu o le whai ungo le vaiaso, alo mai e se whaopoponga o tala mea lo tutupu i Samoa. Ua whola sia manino e le fionga le minister o le soifua maloloina, le fionga vālasi tā whito sele i te tonu le pāle mene. Po a lava ngā yo ingo lo fuafua i ele so sa iete fo mai e whaatino i se teimia mulmuli mai, e le suia i lava le whaai unga le ua whaatatia mai e le PSRC, le foi ua pasi e le kabineta. O lo tua ia le fionga le minister, whainga sa wha ngā solo ai e le whainga mālota luai le whainga o te tongi o fo mai, wa fuai se whe ese a inga le vaha o fo mai, ma le komisi o tangata whainga ruenga le mālo. Sau nova lasi o le whainga fo le ua whaatatia mai e le PSRC, o le a maua lunga tuai te tongi o fo mai, nai lo le whainga tuai sa iai. Peitai o le fuafuanga o le ala ai e le asosio fo mai le so, sau nova lasi. O le whaitalia na tu e le tua tangata. Whaitalia ia. A le tula whono, ma me whai al malo, lea ua, tala noa ai mi sta te minei. O lona winga o le sa wha ma matu, o lewa na tau na tupu me ia, a le ua o mai le vai tau nei le fo utu e langa, o le fesili. A whai e lau mai e tele i fafo. A whai e tele, a tau sila le grafole, o le teimina a fua mai ai wha matoto lua o lima. E alu i lunga i le eise alu lalo. O le fisiri la, o le le mea o lo whai. Pei o na sila fia na mwai whai loa e tātu telefoni nei vai yaso, o le aso lua na whai loa le fina ngalo fo mai, a tāle i tūla e se fulma le lua le so e le tari mai le vaenga le pisa asilo la tū mana onga, o le a mata ngā lulua loa mai le valu i le tae au anga i le lima i le a fiafi, e leto e whai ngā luenga i whaai ungo le vai aso, se i vanga nai ni ngā se ngase tinga ina. Ai le tali mai le minista e wha te tau le nei fua fuanga. Leo whalonga mai mtanga luenga. O uma foi no whaila si o. O le, a le aile fo mai e saini tai ao, o e la sto na i pe a whai e whaatau nuu mea. E whai tali, te le i o le mele o ofa i LPSC. Ono sulu pa sene, ese mai tongi masani, le wha popo i ai, mō lato alone o responsibility allowance. Fa solo ane le isi vai nga fast food percent. Ela vai foi mtau soifua. La wa to wa il pepa wa fast time mai tau soifua. Ile manai ol mele wa ia. Ia pen fa fa popo la ilon school allow ni le. Percent le. E fai me mai lunga tongi se la wi school wafi. Se la wal school wafi. O tato, ele yo o name. O le so le ua toe wala au e leisi whailoa i ngā fō mai, ma le autus tālai lea tuno. O le whaai unga le vaiaso le nei o le aurua i tū whaata sia e le au le manu Samoa se funma le lima, ma tāpe nai malana taalonga ma le awa Japani. O le taalonga le ua whaai loa le whaia o ngaulu o le manu Samoa, o la ilo tino ai le malosi wa iei le awa le tuno.
Peitai na whaalia le whaia o ngaudu le manu Samoa, wa ieilu na whaatua tuanga ma le mautino le maalose o le au wa whidifili, o na le ua tani mai nisi o alo le atunu na ta alo i le au le olupelekia New Zealand, whapea foi ma le Wallabies Australia. Na whailoa se whaatale noanga le whaia onga i le leiti o whaamau maaloa New Zealand, o nisi o alo wa tali mai o le atunu o lātou wha o ngā tatau le a vanoa lea, wa suia i lalo le tū la whono i mawhai on te tā lātou i lātou e tā alo i lalo fu o lātou o tunu, ai o lo pui pui fo i lalo o ni tu unga. O Christian Lely Whano, Charlie Faumuina, Stephen Luatua, Malima Sopoanga, o nisi o whiriwhiri e tu tonu le manu Samoa se funma le lima, e tāpe nai mo le ta'alonga ma le awa Iapani i le masina fau. O whaamautu le whiriwhiringa le kāpenete le whaamautu leo le whaaurulunga, po le ofisa sili o le pulenga o le whaltupe o ati na e Samoa. Le a vea leo mua au taura ye silipa, e a vea mata iulu o le foi ofisa mo le isi tolu tausanga. Ua silia ma le lua se fulu tausanga o whainga luenga le ta mali il whaltupe o ati nae. Mai e whiriwhiria o ia o lo a vea ma whaurulunga o le vaenga o tupe al whaltupe o ati nae. O le whionga mua au tau o le sui o le sosaiete tausitusi a Samoa. Ma o loo ia o mia le whaelunga mawalunga o le Masters. E le whaatau tenga o leo pisinisi, mai i le University of South Queensland te Australia, ma le whaelunga o le Bachelor of Arts mai i le USAP Fiti. E silia ma le whaasfulu awhetala Amerika le Seleni, na whoai i le au mawhola fisoswani o tangata nu o Amerika Samoa, e le leiti o foni a le laka pi Samoa, na whaatau teia i tutui le vaiason tenei. O lea Seleni na whaeloa le te fono le uni le kapi le whionga tu le epa sa i le malia le ngoi. O le luas furu afe tā la lava ia, o se mea lofa na tau au i elwhai ngā mālo. Whao popo i e ma le luas furu malitasi afe tā la na mawhai o na wha mau popo, e fōa ia tangata na mawhai o na tau au i ai, ma mawatino i tupe fast furu malitasi afe tā la Amerika. Ta ua tu le epa e ono sili atu ma le se lau afe tā la Samoa pe a wha aliliu, ma ua te lele fe soa soani tā pe nanga le manu Samoa se furma le lima, e le tā milusanga li po laulangi wharani le tausanga nei. Wha alia tu le epa le whaatalu nanga ma le autu stana le neiva yaso, o le mafuanga lea e sa ili tupe le uni, ona e le taungo fia o inga o pasese lungo vaalele, whaapea foi a pitanga o whalitan mā loe no whai le au, wha au popo i e mawhimalanga inga i vāo malai ta alo, e ta aloai le manu Samoa. E toa fitu leo si ua mea mamafa Samoa o le a masii e whai maawe fu o le atunu, e ta alonga leo le a whai e intia, pe o na whae loe le fionga le whaia onga i atu au pepe a siata Jerry Warwick. O i lantou wa whiriwhilia, o le sila fia pule, Uniara Spaya, Vaipava Nevo Ioane, John Tuffy, ma eu nanai Livi, Don Opelonge, ma sa nele mao. O le aso se fulo le masina fau le ua whaeloa mai le whaia onga, o le amalanga e se atuai i lantou ia mo le taamilisanga le whaia New Delhi mo le tasi le vai aso. Sau noa to au pepe, o le taamilisanga le ua ta o le Commonwealth Weightlifting Championship, e a mata sa ilia i lātou e mawhai o na sao atu le Olimpeka. Whamanino fwe tu au pepe a mai al ta amilusanga le intia, o na malanga mai le ta pena mo le ta amilusanga ia au kuso, le ua whai ngoina o le IWF Senior World Championship Olympic Qualifier, e whaia lea i Saudi Arabia. Ma e le paue fwe le nā, e iei fwe isi ta amilusanga te tele o lo mulmul mai, lea ua matua le malo loa i ko le ninga le au fili. E meise foi, o le tāpenanga le mo le taringa malo le Oceania Championship Juniors, e whaia mai lo tātua tunu le masino o ki topa le tausanga nei, lea e lua se funma le lua atunu o le a awai mai ai. Wa whaatulanga mai e o atu le lima se lautanga te ta alo mai ia atunu e lua se funma le lua o le a whaatasi mai. Mai o se whaamanu yanga foi le mo lo tātua tunu, e le tūlanga tau sele ni maua. Sau noa tua au pepe,
Wa whaamamafa ko le ninga le au wapi nei luna no whanga au tuitua nei mato. Le ua whaapolkala me e amata ko le ninga mai le whae le waweao se i au lia le fitu i le tae au. Malolo le ato e amata i le itula se fulmalitasi anga i le lua i le awa uli. Ai toe amata i le 5 le afiafi se ia mai a i le valu i le pō. E silia ma le whasa fulu le awa Samoa le wapi whaatasi moko le ninga. E tā pena whaatasi ai mō ta alonga le lumanai. O tala ia mai Samoa mō le whaai unga le vaiaso, manuia lo tātua tino o whaasoifoia. Ta alofa lava o telefone e le siu fonga o le lomua mo le nei aso fai u o le masina o iuni lua afe luas fulu ma le tolu. O le tala mua ua whaalia manino e leo le whale pui whapea malatau e nau i le sa ilinga o le amio tonu. E le tau ona matuatu ua ia le matanga luenga o whale pui po le corrections ona o le tūlanga wha le tonu le tausinga ma le wa ainga o pāngota. E au fia ai nisi pāngota e tāo fia ma loka i le tonu o sela mo le umi o atu i le tai luas ful tolu i tū lai le aso. O ia langona o i lātou ia sa atu ina mai, ina ua whaalau i tele mai le lipoti a le koe mesina o sulu wha inga. Wha te tau lea i le tele o taimi ua le whaatino i nai e le mtanga luenga o whale pui, ia ni whautuanga, mo ni suinga i le tau ona whaia i le whaatino ina o ana au nanga. Whailo mai ai le lipoti a le komisina si nia o sulu inga o Peter Boscia. E le o le lei, ma e le o tāla whea ngai le tausinga ma le wainga o pāngota. E le o whaia foi i se tūlanga e saunga le mū, ma whetau i ma mana onga o tangata soi fua. Mai o se tūlanga le matua le fia iai, ona o leo noa o se suinga u whaia, e le mata ngā ruenga. I ni a se singa se tolus fulu ma le lua sa whaia i le tonu o le walu tausanga ua tuana e tunai na maua ai e le komisina o sulu whainga ia ni pāngota o tāo fia maloka i le tonu o ni sela e wha le tonu ma le sio manga mo se taimi umi mai o le tōtele o lātou ia e le maua ni mea ai ma lātou le maua fo inisi vaenga tāua e pei o waila au whaafo mai ma e wha sa foi o na asia tu iai i anisi. E tele ni whautuanga ua whaia e tusa o nei wha le tonu ai ali ni mai e lea i lama se mea ua whaia iai. Whailo mai e se sui al whalapo tonga e taua o le Howard League for Penal Reform i le tūmalo Canterbury, Cosmo Jeffrey e wholinga mai e le manatu mamafa le matanga luenga e pūlea whare pui po le corrections i whai tionga nei ma whautuanga ua tuino mai. Ua whaalia le minister fo inu mela wha mauma wina le tama i tai o Deborah Russell sa wha manuia ina le taunu unga o le tusinga i ngoa tele New Zealand le tausanga nei e ui ina e le i ausia i le ivas 4% o le a whai o pepo sili sa to e wha fo i atu i le matanga aluenga. O le tūlai lima i le fiafia nā nei le umai le taimi whaatulanga ina mo pepo fesili umo le tusinga i ngole nei e da tau ona toe whaafo i atuai i le ofisa. Ai o le stofia nafi sa whailo ai le minsta i tono le parlemene e tusa ma le wha tesi ma le 5 miliona le a whai o pepo fesili i o uma ona whaafo i atu mai ua tau lima ina nei le mtanga ruenga o fuainu mela wha mau wina le malo. Wa tangi ai le a whainga le tusa leo le valus 4% o pepo fesili uma na wha amatu atu i tu le mamaru le tunu e au fi ai le fitus 4% mo tangata Maori ma le fitus 4% o tangata Pasifika. Ta ua le minsta o whainu mela nei e wha tusa i le tusinga i ngō le lua afes 4 le sa tu le mai ai le valus 4% le tūlanga lau tele o pepa na toe whaafo i atu i le mtanga aluenga onus fulfitu tesi ma le 5% mo Maori ma le onus fultolu tesi ma le 5% o tangata atu motu.
O se lipoti mai le tunu o fiti na ta o mai ai le whaia leo se sua sua ngai winga ini tu singa o whaasara lawina I lunga fiso ta inga te le vavave. O lo una I ai le fita ma le vai ngā aua le tunu o e tula I mai e fo ua ma pu lea wha malosi le whai ngā malo fiti. Wha maoni e le tu langa le minstau ma ta au tau loto I whale a fiti pio doko dua a to ai ma le ofiso leo le malo fiti I se whailo inga ma suia lau whaasara lau I lea stofi ar nafi. O tu singa ma fuafuanga e pei ona lipotia e tu so le mata upule nei na mua I whaasara lauina I whasota inga tele vavave e le vaenga whaasara lau le Pacific Newsroom I lea so lulu na te nei luas fulwalu o Juni mai ana ta ua I whapea o le li le sa ave taroi nei ma pale mia o Fiji Frank Bainimarama o le autu leo le nei fuafuanga e whape lima se furu ona I tu lau o loo tu CI mai sa whape o loo whaasara lawina foi I lunga o le app o le Viper. Pei tai lao se lipoti e le FijiVillage.com na ta uma iei whapea na te ena malosi e le te tai o le tua ngai o le palemene o Fiji o le lii o Inia Seruratu e le o se tusinga ma se fufuanga le nei sa whaponga iai le latou pati a le Fiji First. O le teimi nei, ua whautua ina le ofiso le leo tangata o le tunu I fiti ina ia aua le te tonu ngofie ini whaupunga le sao o lo whaasaralo ina I lunga o fesota inga tele vave. Ua whaalia le komite o tūlanga alo I o le Parliament o New Zealand whapea sa tai se ina e le tamaitai ministawa onga Jan Tinesi ia le maota po le Parliament lea ona o luna whaatampala ai e na te lei wha tua nai pe na te lei usita ia le pule tūtasi ia le Parliament. O le nei wha unga le komite o tūlanga alo I o le maota na wha lau I tele I le stofi nafi. Sa wha utua I nai e le komite le tamaita I minsta ia Chan Tinesi ina ia whaiesa na wha mawara longa alo ia I le maota mai o le fiahi lava nafi sa whai ai le tūlanga I le minsta ina ua toe tau o fia le Parliament. O le mata upule nei na mafua I le tali atu o le minsta le nei I ni fasili mai le suia fai pule le National o Erica Stanford I le masina o Februari sa ia ta wai le taimi e le o ia de tau na wha alia wha mau maunga tau o onga ai veitai na wha I loa mulimuliane ia te ia stasi o le ofisa e le sao le tūlanga mai sa te tau na ia wha sao ina I le nala wa taimi veitai na wha toa whaia le wha sa onga o wha mau maunga nei ina ua la ngā le mata upu le whongoftalai I le masina o me. E tala no ina le Parliament le lipoti le nei le komiti I sana tau o fianga e amata I le aso se fulvalu o Iulai. Ua maua le tino maliu e stangata I le tono se taavale na pau I le waitafe o le Mata River I Ruatoria I le aso lulu. O na nafi, sa longo ina I leo ina ua maua le nei taavale I le waitafe mai ina ua ngai atu I aisa whaapeo na maua I le tino maliu o le lii. Whailo mai foi e leo I le vaenga o le tinu e le aise stangata sa iai I le taamale. O lo ua whaanga solo nei sa I li linga a leo I le whaalawe lave. E amata atu I la sto na ia tae ao la so mua leo I ulai una whaama malu le tu la fono e whaasa ina ai una to e whaonga ina ia meo tanga paper plastic ia masani una tuu I ai whala au aina e whaatau mai I supermarketi. O le isi vaenga le nei o le tapu o le malo New Zealand I le whaonga aina o pepa I ila plastic mo whaataunga. O swinga le tau na nofo uta ma sila fia le mamaru le tunu e au fi ai le sa leo na toe ngau sia ma whaatawina ma tufa ina tufa la wai tele I tono New Zealand ia I tu ai ngau tanga pepa a to ai maipu ma folofola plates o ipu wha ofu bowls a to ai matui manaifi e ngau sia I le plastic. O leisi tūlanga o le whaongaina leo plastic straws o le a whaatapula e iai bis nisi manisi whalapo tonga o le alatou saunia ia vaenga mo tangata e le ato o tō le malo si o le tino ma iai mana onga whaapitoa le soifua malo loina. O le a amatalia foi le tausanga I lua afe luas fulima se vai taimi whaapitoa e sui iai ia labels o whaonga mo tau mawha e ngausia ia I le plastic. Whailo mai foi le pulisili o le mtanga luenga o le siusiu manga James Palmer o le sale nei le malo New Zealand
o le a mauti no ai le whaititia o taota mo iunga e la whai ma whaina ai le sio manga. O le sa fo ile nei o le a mata wha amamaruina tai au, o le a te tau na tau fi ailinga o singa o le se lau 5 miliona o tanga pepa i ila mo wha taunga i tau sanga te itasi, se a wha inga lea pe tusa mo le se furu mo le fitu wafe o tanga pepa i ila i le i tu lai tasi. O le a fo i le tūlanga e māsani ai i a timunga, o le a awha a fi ai i a se vanga tele o New Zealand, i le tonu o le isi tolu māsina o lunga nei, i a fianga o le tūlanga le e wha ingoa ina o le El Nino, i le tuana i ai o le ono māsina, sa o pito i susu ai mamawha timunga, i a na a fi ai se vanga tele o le tunu o se valo anga le nei mai le ofisa o su enga o le sua vai ma le si o manga o New Zealand, le niwa, National Institute of Water and Atmospheric Research. Whailo mai ai le niwa e whapea. O le awa awhia nei New Zealand le El Nino, mai ua walo ia, le au mai ai o timunga e māsani ai mo i tūlangi sa sae o le tunuu, ai mai se ai le motu i mātū, i le teimi le o lo o te toi nei o le tau maru lu. O le māsi no me o le tau sanga le nei, sa wha maui nai sa wha inga mawa ai o timunga, mo le tele o vaenga o New Zealand, na o i le se lau fast furuivo persene ua maurunga ai nei lo le fua e māsani ai. O le vainga lau tele mo le isi tolu māsina o lumanai nei, o le a tau ona toa tūlanga o le tau, ma whaiti tia winga susu e pei ona sa aafi ai i le awha mua o le nei tau sanga. Ua zainia i le li isa olopeleki ma o stasi sai longa i le leina i tua ale au le Hurricanes o Wellington o Matt Proctor, ia se whenga inga e laka pi ai mo le au le Melbourne Rebels i le taurusanga o laka pi super. O le whenga inga e whaatoa uma i le whaiunga o le tausanga e lua awhe luas furu lima. O le li o Matt Proctor e whaatousanga o te alo laka pi mo le au le Northampton i le taurusanga laka pi a Engilani. Todos furu tausanga le matua o lea tau le lea, na amata te alo mo le Hurricanes i le tausanga e lua awhe se fulu ma le tolu. O le masina fau o Iulai o le amata ai ona toi mai mo fua e le te tongia e le mamaru le tunuu i lunga o le TV in New Zealand, TVNZ, i anisi o ta alonga te tele wha alawao maa lo, e au fi ai le kirikiti, neti polo, ta alonga athleti whapea le basketball, o le fufuanga o so ma le wha le tonu o le au nanga tau ta alonga le sa whaia le Spark Sport taluai nei. O se taimi mōmole nei le tonu le tolus furu tau sanga o tona ai, o le ama whai ai ona toi maua fua i lunga o le TV i e whaasa le launga o nisi o ta alonga. Pei tai, e le au fi ai le whaasa le lawina o ta alonga au tua New Zealand pei o ta alonga le olopeleki, whapea ma le Black Ferns a ta mai tai. O le whaiunga le nā o talafau.
Toe fa watu tatou fa fianga na ma vivinga le fianga le wa ia ole o mo tatou so inga ia ma le fianga le peptele tala ilene ia wa fo ise vaenga fia si le fia fo tatou watu ia il neva ya so ele onanga tatou company telephone le titsal fa tala fa tu mo le nga fa lo fianga le pepe ma lo lava le so fu la le ne ta yao ma lo le usu ma lo foi le a inga luenga le ne ta yao fatalo fatu I pa tato pukala me tono le laumua ia awa foi fanga ye foi tu te faiva ia le tato a me foi le galwenga fai o neverso ia le lo fo le tua o paiola tai melo to soifua ia masumato wala foi ia awa foi le tauto ino la tulu I te ruenga fi tai tunga iai ma lo le soifua la leia baiava ma lo vo le so fo mania I la fionga le ta yao ia o fai fo isi malu du ma to le nei time ia fa malu fo I pe tala le tau ia I ma tu ne Wellington ia leo te mai tau atu ma to mai tau foi ia ele o misi lava la o koleni ia pe ia se fa mo fo le o so fa mo o loma ia po o ia fo se va nga fo le se uni la kapi o lo na o mia mai lo so ani fo lo koleni ia so uma after ba ia va atono lo mate o mai le na ba tu foi ia alu le pikingo le awan New Zealand wa so mana mia ni ia o turaka na le alega koleni tai io e lo lava le to apa mai o fosta ia awa paulo tem mo so bato wa sa do coach folia ia e de mo sa to do pa sa coach folia aula ba lo ia ai pa tai o de trua a bo bai foi ia fa malo stilo foi ia se bato ia o bato ia eta alo to ta puai ia e koleni u malo ka alo ba ka puai ia le bato te fono to ele il me aconsanga na fai na to anga fo ia ro tapo ia pa un mes fo le sei fo ia si mo fo se te mi ia invita to ba tato kolini fakat malo va tai ia o le tulanga le leile na ma le taua ma so stanga ta ita ia te taua no fa ta ita so fu malo loina ia man manuela o telo tangata pe ona ia o fionga ia malo fo o le so fu malo loina ta on fa mo ia ai on le ta o fionga pepe ia e se va nga te fia sauno ia wa fo ile fa fonga ta tu tinu le onanga ta tu company telefoni ia o le taua lava o le to itia ready ia ta tu result ta tu sei a to do la le fiona a to la lo watu la to family ia so il ta kalame ia an metawa ia le risi ta to fata ta no la so fo ia e o atu ia le wa ma bai swafa la to wa pa bani le a ta to sine so na masani ia o asfarede lava fatino ta to sei ia e fa ta to fa o ta limba se la la ia anga vai la to sa la fo la to top up tai luas futa la pesiliatu ia mai la to foi sa fa ngale to tu ale click specific ia e la fo ia la to se le o la to umalanda fa tu ta to sei I tai hours for it tasi ia ayo masalo ia se tai mura so fua ia to e fa tino ta to puklabe e ala fai lo ona loi ia poi la to fa bunina ale dei vai aso ia ai famla to foi la to ro la sau blanga tu Samoa ia o tala la volta to fa lo loi flelo ia en fai la fea ia pa ta no manuia fai gamla ia awa fo fatino no subsim card ia mare fai lo atu foi ia tu la ta to palo se ia en fai na fa gaina ia pe afai tau manuel fenga balanga Samoa ia le ka tana ia o la to lo fia an so di Samoa mai aiga ia fa malta tu talo fa vata o le awala pito si de vavel na e pai nei aiga Samoa ia o la fata wala to me ai ia tongi kaspa tongi pito vai ia manisio o nanga se ia o fela fa ia il tatu tala favata me se lava dai ai ngai no tua ia fi la fo I initial feedback mai ia tatu customers so fa da oferta to official final mai ia per isi tamalia ia o ia na ai fa la lupo ia o tani o malava
tongi la na whagal vai aso. Ia oro whaonga la vata lo whawata. Ia I tūlanga fo deli na la whawata I oi fo whalolo e whalea lupo. Whale whata o mea ai. Ia tūlanga lo mana mia e nai aina. Ia wafo ia tau mawhtanga wala vave lava lea. E whaena whatino ai ia tūlanga na. Ia e lelo anga sa o website. Victory.com. Ia on a whaongare o internet banking. Ia whaongare o Visa o la Mastercard. Ia e whapeona tongi ia la vata. Ia walo ainga Samoa. Ia a nisi vai ngor tutua e mna miel sosoni. Ia wala umele olu tasi limono tolu fafa olu tasi limono tolu fafa. Ia e vefondea no ia muliatu lile fama lo le tutua tatou a se fonga lau mua, ia wafur whamu mua lo tapena tia e wha lau ilo ne aso. Ma lo le finau, ia ma lo le tau atai. Me se le fionga le, ia whamsanga, ia naka te maro sa tupule, ia lo a me se fōi, ia le au whaikananga, tu fue, ia me se lo fionga me iava. Ia ma lo le finau, ma lo le seiri ma lo, ia na fo ua iesi na, vaenga whapaiofia e fōi le manu le tru, ia ora, whafonga atu I tāpera fo ia tātou le tio. Ia e pe ona iai. Ia I atu te tasi la o tūtua. Ia whamanuia le li. I ngā runga umaro o whanai mautou. Ia wako le tātou ino so tātou atulu. Mano whaftai tere lau whionga na pepe. Ia wa vela walau whonga I whaima whonga I lātou umalawa. Ia mai le aunanga tātou company telefonia titisal. Ia e whamanuia mai fōi. I lea fōi vaenga. Ia wa ausia le tātou tautua nei. Ia o le whaalauloina la lea o le tātou api. Ia o e le whaamoemoe ia I nei minute o na kolosi lo leo tātou whaasalaunga I le arena tele I nei porurua. O le awhatau ni nātu le whaamoemoe ia nai mai moa ne ile tunu I lungo o tātou wala hata o le Facebook mo le YouTube o le sifonga lau mua. Ia I tāpenanga ma le sauni ninga. Ia o le whaamoemoe le nei aso. Ia e whaamunia atu fo le nei aso. Ia I lau fionga fo ia mga luenga la whianga iai. Ia meise leanga ia tu le whaiunga le vai aso tātou whero I pea. Ia pātai lava soifua. Ia soifua. Ia o le ua afa le sefulu. Afa leiva. Le ua afa leiva. Auto peta te waso le. Ia na. Ia te lo le lata ulunga por kalamel atal taya. Ia. Ia mo le au whalongolongo e sui uma por kalamel le yaso na le whamu moe. Mo. Le la malolo atu ai ia le tatou por kalamel nei le ofisa utu. La kolosi tonu le fale le fa il famu moe le so. Ia. Ia mai mo mai tatou atam whalongolongo mai pea. Mana ia. Ia ai tatou mai tau le lima le fiafi famu moe le yaso tatou por kalamel lungo le tio. Tatou eva pea mo le yaso tau lima fa tatou ta apena ni le fiafi. Ia ai le la fa tatou fa fianga. Ia nei se kone pon nei minute ia na fa mai molo le lungo tatou penga fa ilangi. Ia I le tau tua si fonga lo mua. Tai.